Onjoria aya a thoko ya Marigiti tauni-ini ya Embu marokire marakara mao barabara-ini cia tauni ino kurumirira thoko yao kuhia na uri urari wira utuku ta murangiri gukorwo auragitwo. Mahinga barabara ona gwakia miaki na guthararia mihango barabara-ini ya Embu guthie Meru kwa ihinda. Mururungano uyu ugitwarwo nginyagia wabici-ini cia gavana wa makienda gutaririo uria kuraire gukihia na gwakia na matione uteithio ona uriku kuma kuri thirikari ya kaunti wa kuhoria mwaki. Nikajaribu juu chini nipate wakubwa, ndio tupate nini? Tupate wazima moto. Tunaambiwa wazima moto gari hakuna katika hii kaunti. Gavana wa agitungio mbugiririo king'ang'a-ini akigeria kwaranĩria na onjoria aya na muthia wa uhoro ndauma na wa gwika otiga gwetha njira ya gwithara thutha wa kuingatithio nio. Mwaki uramberie wa thaa mugwanja cia utuku na rĩu twakinya thaa 2 mwaki wo giakanaga ni undu wa nthoni muno kuona ati kaunti teno kaunti ina ngari ithatu cia kuvoria mwaki tugurite na mbia cietu thaino ati tutingiona mundu ungi tutethia. Onjoria aria marahuragira biacara ciao thiini wa thoko ino matigitwo magitara hathara amuona aruna ao aria mendagia indo ta nguo na iratu mahuthagira guku Marigiti ta thito. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.